90 igoryoka wakoda bagadai okuri omwana omwabo bono chintundo zichinyinge nekius egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari miaka 13 gucha igoro. Kerole asumu chibuogembo nichisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano lisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore. Omoro buryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yali okonyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta seni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesigeta seni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa Chinsa 14 chamaragoba goika Chinsa 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao korwa tore chilon choko gendereria
Monshumu ligeribono charagire Chinsa Isato chiabono botugenga kene go kwariganya semeza ya magana mayanyara kumanyaga atero toreto kwarigania korose mambia yarenge ntambe ko ikachinse chigabono chiabono marogo balitu keliganiria ijuma sariki merongevere na Isato moti nyogatana limu mwaka bwikiri bubere na merongevere ne tatona mange habereka okorekana ayo aseri bango cyo kumanya senchira yobo ikirano ase Chinse chigabono chiabono marogo babuna balike baitokoro chinkongo chonse imena isiko yerogongoro Gusii babere bako ya sangere nyirabona nabakondera gotobwatya gotera nsemeli mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News the digital nabega nsemeli ya YouTube nabakotera buna Ndizi TV News nyirabona aba MC cross county ya Kisii niko bamukiri aba MC cross county ya Nyamira anasogo swana na omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati igoro anene yorobebero ya riwensemo ya kero kamwancho mulgeria ayungati yali atogo chikumulekera ngasenchira yobo ikirano Chinse chigabono chiabono maragoba Ansoike olitoko bwateranere gotera somo na bwimanyererio igakoro kwa Joshua Auta eriterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesema ngana mayetoko chaka kurwase county ya Nyamira maigeja boroki wakonyara kogendo mutumo komoke gose afterma igaba iboli kurwase county ya Nyamira bareberengere byabasogote abuna wakongo uchumi ni okorache gose gasegya bayiboli chinga kichiga aboroki wabagochiko baisiko aseka kiwikeyemo maiga jogo chaka afterma yaboli tukoria lero ni gochinga kicha iboli base miko kone kibunango sanga bale na ukwana abana babasowe mekumanyemo chandoli bagwetera ayechinga kichichinke bara chikoba isiko buno mulikito kurwase county ya Nyamira jabuma angi agotomanya ase wikeye nigo chisukuru chigenderetse kubungwa ase ngencho yo mutimoko omoke ntwira egetambo kirogotalera chinsemo au ime county ya Nyamira linde komanya buna abana baba bagoseka chisukuru na gusanga nabamenyi ebirengereri byabo anene mono ekero chinga kichichie chisukuru kubungwa na iki transport kujagerera ngiamenta takabona abana bange bacherere chinjera asengejo asengejo ye nauri ya mendirenjera takabona kinajira kubarutetira egati abamenyi be county Nyamira mbayichanera okonga kwekerengo kyobugima asebate banonyambono nigo basinyire ninki bago chikoa abana ekero barachikobunga chisukuru ali bakale gotobika ndubu ati nonkende tokoba serikali no sukuru tochikobole totebuze besa njana gotomuno ngo chisukuru iseke sarenzirende none sukuru oka utagotomya beso abana bana konyolejo yobalia ugo gwakongire indagerere igoro amafuta amentire nompara kwanza bakabande tuasarende okora jigazi bona tosaba gakia serikali ya Kenya umushikeru to gagwaro to ramabira kwira ni ndageranse inibakti abana bona umnanje bona ara irenchara bona gato waso bugima bani bwakongire pi ase abagambi basaba ko bwaterana nabayiboli elinde kweneke buna abana batorere chimbwa chingia na ene mbali gotoka chinsemo batabwenerati na bagambi baitu bale chinga abachibu aba assistant chibu awa crane eridazi andonse so mwana ara kana nyomoiboli ande talianga umurojoye igotwale gosaba ngo mwana oita kana guchiasa akorukwabe abe mineti mwana taolekana na angene video mwana taolekana angene chipuru ensemo y'abamenyi be county Nyamira mbasaba bateneneri be chisukuru kubwaterana nabayiboli elinde kwenekia ekero chisukuru kirachikoigorwa abana mbali goseligwa chisukuru alafu yendo kende chi principal cheita semore our principals what we can tell you kaki mo goselia abana ku school ikatuacha na wano rokona gotokore toroke sukuru ikamunya kwa abantu chitenda ba chinge sukuru wasichinyeni tuacha twakore kwere ntwaza chinyeni chiri twaba sukuru mwato ngere school fees bari gusaba abana bakonyora chibachinge nabo ko chibwata yekogera tore perrani ko senge chase ko ikeira maen ebinto byako ensemo yende mbasabe serikali koirige chambokero kya bwango elinde kweneke buna ekerengo kyobogima kyaberege gokea gaki to gosaba gaki none bengera birbira sama se bigeria baetetie barusie bagara batori obogima gosene to konyeke no nto abanta baketo kina bona igo to saba nya sa to korro wancha
Gusii Ruto na toigu. Serikali ya kuona takolikiredi nga. Eita ye school fees asabana gekera kindagere kireguru. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti ya Nyamira Job Maangi. Mbiyamono muri kito kurwase kaunti ya Nyamira Job Maanga soroboti rwase nchira yobo ikiranugo tigana yobono mwancho muri gereria ni governor litokolia lero omo governor we kaunti ya Kisii Paul Simbarati abwatoka bene chibese chiyo kunyarago kinia mangane chisemin anebono semeri chibasari aigase kaunti ya Kisii azarati ni gabwatoka chimilioni emiyemo emerongene na isano gechibaro wachira abwatoka gocha chigwodi emerongene na isano kire gwodi imeje kaunti ya Kisii ni geya nyore shilingi chimilioni Isato echibono chirakonye asoko nyara go kinya mangane chisemi gosechi basare asabo igate beruna mbachi kubwaterana buno muri keito dipo na sanya agotomanya. Itukulia lero umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ni gabwatoka chimilioni 145 ujeji basari gochia sabarokiwa imeye county ya Kisii. Ni jambo la kufurahisha kwamba leo tumepata fursa ya kuzindua rasmi na kusambaza fedha za ufadhili wa masomo ambao ni mpangilio wa serikali ya county ya Kisii ambayo inaitwa County Bursary Fund. Siku ya leo jumla ya shilingi milioni 145 zitasambazwa kwa wale wanafunzi watakaonufaika kutoka kwa wodi zote 45. Ase wodi emerongene na isano imeye county ya Kisii kere wodi nigo ya nyara kwenyorera jimilioni Isato. Ase aba MCA kurwa chi wodi echo abo banyara wigana somurobelio yo bayo gokera na kwenelia ngambu ya mono. Wakati tulikuwa tunatafuta kura, sisi kama MCAs pamoja na gavana tuliahidi watu wetu kwamba tutawapatia bursaries. Tumehakikisha tumepatia bursaries ama hujahakikisha? Si tumeleta bursaries? Sisi katika House Assembly, honorable MCAs, hata sisi tumeweka masomo ya watoto wetu mbele. Hizi pesa ambazo tunatoa ni bursary. Kindly make good use of this money in school. Voigo umugabana Paul Simbarati ni gasegeta barokiwa gokoromukia asiji skuru ilio bache gonchulia magimabo asa matukale bosio. Obo gimawo chimotulega nubuya ekeroso mete amasomo n'amaya ekeroso mete obosi kuna obete omuchomo taka na muntu tayo muri intaite sabe abana baitu oso wanje kwai twins twaite myaka mwe onye na nonsense 24 onye ni berere ni bebere Chinga kiechio ni gali eira yogo chikomenta chibesa kurwa chimilioni Isato goika chimilioni 5 ase ntunda yende. Vile ili kuhakikisha fedha hizi hazingii kwa mikono ya wakora, tumebadilisha mtandao. Safari hii hizi zitawekwa moja kwa moja kwa kaunti za shule ambazo wanafunzi wapo. Hakuna tena watu kubeba cheki na kwenda kuuza. Eti unajua niko na cheki ya milioni ya shilingi 3,000 hapa. 5,000, nipe 1,000 nikupe cheki. Biashara kama hiyo hakuna. Gati ya barokiwa baikira naso mujegoyo nigo bagokero murobelio yo na gwaka ngambu ya mono kuchaso mugabana Paul Simbarati aseba no batwara gosemeria ngambari gochigo selwa kurwa chisukuru asengenji yechibesa. Watu makofi na ndio Kuripoti legeta seni Ndizi TV kurwa se county ya Kisii eleteria Ndipon Asanya.
na gotigana na mangana rengete chisemi tomurekere amangana rengete obo chanu chinga kyecho mo governor we county ya Kisii Paul Simbarati boigo nigasio libeno gochaki wano kubatuko kwa Mario gochase nyagetari sub county omajigo kolekana senyagetari ne ya Kisii Teaching and Referral Hospital imeye county ya Kisii ashinga kyecho boigo nigo omo waziri teneta mangana obo chanu imeye county ya Kisii Dr. Abuari ati abuna mbaganda is in charge of infection prevention, in charge of adolescent child and adolescent vocal person. Omoya gorero ni gorenta mugati aba obisaba bochenu koruchi sub county chia Kisii asomo yega boko igura bene kwa murabiri boko eno no kwa Mariogo gochia Sinyagetari. Omoya go yora uno mogavana Simbarati ni gaene ke serikali ya enegendete ne kirenga gyoko enekia Amarioga ganeri na Sinyagetari chie county. Amalioga haya na Amalioga haya atari kwenda na Kemsa, atari kutoka Kemsa. Amaliogo haya nkubuli abanyagitari baitu. Nkubuli abanyagitari baitu. Gaki obuye shilingi 10 eliyogo lishinge 20,020. Anye kubate michando y'ikibeza. Tindakora kiri kinengo kolere campaign tindakora. Nchironke. That in our county Kisii government we have a population of 1.4 million, and then total facilities that we have are 173, total functional, that is faith-based, and the functional facilities that are public are 161, and the facilities that we are supporting with non-farms, drugs and lab reagents are supposed to be 156. Ensemo ya yomo waziri webochenu Kisii Dr. Abuari na kiroko boko murobiri orera skolenda mubuli omugavana kugendera gusire sector yobobwenia elio kwenekia ikiranire asebwato bulemeru. The supply that was local supply plus Kemsa was 48 million, and we have a gap. Our gap is 264 million. So we have a gap of 76% deficit. So we are able to get the supplies as per our the supply is only 24, so the gap is 76%. County ya Kisii nigo yarurie ira koba maiso kwene kibuna Sinyagetari amuna boroire banyolira Marioga barengete botutukanu botaiyo. Tuzutwali birenge gatubyo kuba Marioga. Tiga Marioga ya agende akonye abantu baitu nabarabu naboranyore bakonya abana babo kaba babanyagitari usibaba abarimu abekigabana babejournalist naba egesa kugende. Ninde make mine yoga linde lion syndrome level 4 and 5 ngwa kana tole kibeza. 1 2 3. Omurobere gendrete bore no yobwo kobu kwa mali wanyarako baga kuiguru bene kurwa iga Sinyagetari ya Kisii Teaching and Referral kwenda Sinyagetari Oimechi sub county che county ya Kisii asomo governor Paul Simbarati nyarako baga gosingira na Marioga ya nareko baga goikera abarwira Sinyagetari na kwena no asobo asioku kuripoteri ya Ndizi TV kurwa Sinyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital Elietariane Ndemo Steven. Biyamuno omurikito Ndemo Steven Asorobo rwasenchera yoboikirano gotigana yibono moncho murigereria okurwania nagosirie ebinyoga bitanchere ngatiyemereberi yabekiremeye county ya Kisii ayunkorengano mu county commission emeye county ya Kisii Tomwanjere oyote birebuna nabwatemereberi yasokonyargo ikirane bunangosirie ya Amarioga tanchere anene ebinyogwa byogotindia nigaya kwana ya keratwara omusangero kanangatira babwatani kurasensemo yoborendi emeye county ya Kisii erikonyara kwane kingo bwatera nabare nagotuguterare Amariogo yogotindia ayu atanchiri chinga kiechinigaru okurogo tindi gochia saba sa kwa nekuna mbali kwebwatani aschisa wechimbe anasogotumia Amariogo yogotindia na kubolia nsemo yabagambi kubwatana ngikase binyorime kwa nekuna ngosidi bara Amariogo atanchiri anene amarua ayu akoengwa nonyane changa asensemeria yebinyoro. Ya tumekuwa na kikao cha usalama hapa ambacho kimehusisha kamati zote 11 za Kisii sub county zote 11, na tumekubaliana kuweka mikakati za kuimarisha hali ya usalama katika kaunti hii.
Tumekubaliana kwamba kila sub county itakuwa inafanya vikao viwili kila mwezi, na pia waimarishe hali ya kuimarisha doria katika sehemu zao, na pia iko haja ya kufanya mikutano ya hadhara kuzungumza na wananchi katika ile hali ya kuimarisha usalama katika sehemu hizo. Iko haja pia kukuwa na vikao hivi baada ya kila miezi mitatu, na tumesema pia tupigane na mambo ya pombe haramu ambayo ni donda sugu sana katika kaunti hii. Tumesema wale maafisa wote ambao watapatikana wanahusika kwa hali ya kuwasaidia wale ambao wanahusika na mambo ya pombe haramu watachukuliwa hatua. Gotigara boigo imeje kaunti ya Kisii kara yuagendret ni gaba mse kurose kaunti ya Kisii beso kirina borbo erikonyara gukwana igoro yogote wana kogendeta ko enekigwa asensemo ya kiroka anaso kunyara kubugao se kubuna orobebe rwesemeyo gati ya kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Kisii ni gaba ya kwandi tukeri muryo kama igajaba mse kurose kaunti ya Nyamira abuli tukore igoro kunyara ko muchumo governor we kaunti ya Kisii aso kunyara gosona ne kaunti ya Nyamira aso wote abune bango yabereke gosangerero kurwase chiro ya Nyamira tera kora miremendonse ananase kaunti ya Nyamira aba msebe kaunti ya Nyamira litukuri igoro niko wamoja tiomo governor nabo gote abuna tigensemeri tenrete amangana yokurigere chimbebe enyara ko roboti rwabo ekere kinekyo kiraseke gambero nakoganie kineke nyare ko gayanwa getari goswana nonde bwensi anasensemeri ya wanasiasa ekera yuagendrete ni gaba msebe kurwase kaunti ya Kisii baroka na korage biara guchasa msebe kaunti ya Nyamira ekero liberali tindiri gendrete ko bwatanse gati ye kaunti ya Nyamira ne kaunti ya Kisii anasoko buna ensemeria ya keroka kolengana no mugavana we kaunti ya Kisii litukeri muri okari ya itirenera ni gaba kagote buna mbali go chikokora moncho riandonsi kolengana buna ensemo ya keroka ya betege kubawa abagasoro weru abetero ko bekwa no rogo chigotigara no naboni gobono baga niesco go chase kaunti ya Kisii kolengana na ba MCA kurwase kaunti ya Kisii. A few MCAs of Nyamira uttered some words that are not palatable to us in Kisii County. Keroka, part of it and most of it, for the 10 years we have been in evolution, belongs to Kisii County. Nobody is going to take an inch of Kisii County, whether it is Governor Nyaribo or those MCAs who talked. Let them know that we are equal to the task, and whatever is required we shall do to protect Kisii County. That I can tell you. I want to urge our colleagues in Nyamira to respect our governor in Kisii. And I want to tell the MCAs of Nyamira, if there are issues, we can engage them. Let them engage us and not the governor. The governor can engage at their level. Hawataki kujenga economy yao ya Nyamira. Unapata wamemaliza assembly at 4. Wote magari zao zinakimbia kuja Kisii na wanaishi hapa Kisii wote. Hata spika wao bendera yako uliona namna hii inamalizia hapa Kisii. Sasa kama hawali Nyamira, economy ya Nyamira itajengwa namna gani? Alafu wanatutusi. Hata Keroka tumejenga, sasa wanataka kuenda Keroka. We are warning you people. Wanakuja hapa jioni wanatutusi. Na tuko na wao wakati hizo imeanza kuingia. Wacha niwaachie hapa. Na gotigana na yo umurandi we kanisa ya Kisii Embassy Chapel Pastor Murabe ni geso kirina kunyara gukwana igoro yenchira gendrete gosegasigwa ne kambani elietende tamangane chunguru chumuro Kenya Power aigase county ya Kisii kolengana Murabe ni gagote abune kambani ni gerigeti kumubuto romodro na kunyara gotenenia aria gendrete kwikirania anene sensemo ya Embassy Chapel na naboni gate birubune segiye ni gesegetire kubwata kanabuna niga komoko omurai Wense William Samuel Ruto muliketo Josefatia Miss no roboti rwa senchera yoboikirano obotenene bwe kanisa ya Kisii Embassy Chapel isiobora bwa Pastor Peter Murabe nigo bwasokirie na kugikiria obokorere bwe company ya Kenya Power anene imiorosagia arwa Kisii. Issue yangu ya leo ni kuhusiana na ndugu zangu wa Kenya Power Kisii. Kama kanisa tumekuwa na uhusiano mzuri sana pamoja na wao for many years. Tulikuwa connected na Power mwaka wa 2015 na wakati mwingine tunakuwa na arrears, lakini hatujawahi katiwa stima vile wamefanya mwaka huu.
tangu mke wa rais atutembelee kanisani. Na Orengana pasta Muruabe nigatebire kampani ya nyareko bego ikirana si kanisa ya Chintunda Chinyinge na boigo kubutorera omorero asatebire ekerenga kiaye nigo anenekere kia kisiasa. Na sikujua kwamba hili liko na uhusiano wowote na mambo ya siasa. Kwa sababu siku nyingine poli ya pasta ambaye tumepakana naye ilisongezwa kidogo, wakanikatia stima. Ilienda nikaelezea mkubwa wao, walirudisha. Lakini baada ya kurudisha nikapata wameniwekea pale charges za kulipa 43,000. Sina shida, nimelipa. Lakini sasa tena jana nikiwa kwenye matanga walikata stima. Gago kwana imeye kanisa ya Kisii Embassy Chapel niko Pastor Peter Murabate abire nale no bosibore bokweneke buno nyale ko bakwena na okoboko anene gukia serikali eyere ase kerogo ya kukatiwa stima kama kanisa ni issue ya kisiasa. It has nothing to do with the bill, kwa sababu hata kama tulikuwa na arrears ambayo sasa hatuna, our brothers wa Kenya Power Kisii, they are doing some kind of political profiling. Kwa sababu yule kijana nilimtuma pale, mmoja wao alimwambia kwamba political choices have consequences, na akamwambia kwamba nenda mupigie William awa reconnect. Bono nigo aboririe oboteneneri anene bwe company ya Kenya Power na boigo omuraibu ense Dr. William Ruto anyare ko bago esonania na kwene kebuna obokore bwe company yo wanyare ko bokoba ase enchira ya boronge. I'm just calling namwambia rais na wale wengine wakuu wa serikali wayachukulie mambo haya ninaongea seriously na msiyachukue kama ni msaa. Ukweli ni kwamba there is political profiling ambayo inaendelea. Kanisa kama letu wazi tu linajulikana na lilijulikana kwamba tulisupport mheshimiwa William Ruto kwa sababu ni Mungu alituambia. Na kwa hiyo Kenya Power ikate stima isikate, that does not change anything. Kuripotiri kataseni kia Ndizi TV kure kaunti ya Kisii eliterane Josephat Hamese. Yamuno mulikito Josephat Hamisa sorobocho rwa senchire yoboikira n'umoncho muligere gotigana najibona bari Amayia county ya Kisii niko babori gukone kibunango bwataka barabo konye gochesinga jiritali kwenyara gose chief family Chinsa kalengano mu MCA kurwase ward ya Masige West Amayia county ya Kisii ni gate biruna okobwata nanko bwente ko boro kurwasa abantu bali babwate ni bugo sama intanye konyara kwane kinango konya bali Chinsa Chinsa robocho rwa asenchira yoboime nase ekenyoro kyomosocho kegotoka imeaturwa asegetaseni kia Ndizi TV kyomerana amono mongene mirinyaboke oyogokeire obokonya nyareko bagakwegwa bokwagachirwe nyumba no MCA we ward ya Masige East Michael Mutume asira enyumba yare ngone y'obunyansi nero namenyire nagendereire komenya nere gontwere bwate mechande menge nanya abana so bwenge bagosinyu somekero bayiro mwaki kuri school lakini bono goikirege kero naroriro mwesi miwaligereria akanyoranga obokonyi mbutakeiro nyasa kamubwate siaka musukigocha sende ndoche ngonkonyire nenjera nkonyire tindoche kerenda atebe lakini ngumwakerambuya mono korengana na Michael Mutume liganyarete ko bagakonyora anene okubure gokokonya asebo iganyarete ko bagakore chira chikunyara ko bachogoikirania elio ko mwagachera omongiro yo obomenyo enachite igaiga kere abanyakenyoro bakabasani bana bali bakunkera bante betinga yaya ntobwato yo masegati yaito obwato bolemeru bokeigo wenyumba na bintu bikeigo ngabalirira nga ningi chaso bwango ndigereri ntemego gokonya senkonyara omanekera nachite nganyora oyo minto yo igagase mwaye yarenkero goro yayo bonyansi ngomuboria mechando yaganto mwako yasirete kare buna eresire nonye nabo nigo motumate bire nabanke babwate okogane bunoku kurende ingati emeroberio anyareko bagakobeka elinde kweneke buno nyareko baga tuale enkoro yokubwatana amagoko tali necessary asikura lakini aso okoro burunge no buyekera turasense nabo nyoranga emyaka 5 emyaka 10 kusiye ito yarabire nebinyoro byeito byimukirire
igo bono ngosegeta abanyakinyoro ba minto tororera na mabera ase bigwango birie biketore na pongezire abamuna baturwa abo bakorete egasi igase nyombe ani ngendere gokora una nabwe ase miakerie ndasobora ino na ase miakeria sara ngaso abange banyara ko bagwikirana ase enkaya emirinya boke niko barokyo mogokobo naboigo koiraneria ane no mwamse we wodi maiko mutume bonambia mono ase merime miyanyare ko bagakora mono gakinje ngwira ni ngambia mono na ende mbia mono twakagerete ngo moisimi goite twachorete na tokorerayo nyasaye tokonya komote nyasaye tigamu bake na ndamusukie na ndagenderera abatu chandegete andagendere ko tokonya gaki na ndakonya na abana baitesi baremeire esi bataranyora no ine bibarwa mone none gaki nyasaye tigagokonya moisimi gwekera gotokorera ngaya na ndenga kiende nande ntogusuki gukibusi okuburia okonena kurwa aso mwamsi oyo ngochia ase abantu bali bate okuganio kuya banyara ko bagwesokia na kwenike buna banyara ko bagoikera anene abamenyi abwate okugania nabo goikirania okugani kwabo okorire bikone onkonyire njendo jingarero butuko nkorwanda ali nso enyombe yenyikaransa oromenye muna korengana abantu bandi bamenyete nonye bono muna naberire njira nkagire tumuntu nachabo gunsaba amache neranywe kera kwanya nkuobo abari nyomba kiba gusaba amache ngambu ya mona sibiri byanyarikanire gokoro na ndengina lyo mweshimi weto ngambu ya mono bono nje nawe atekerenga gosi apiria ya mochi ase bali bale isiko na bali bale binyoro talinga nsiasera agera tokonye buna abaiga ose nasenge njo gwate chibesa nale ko bolinga onde nero ratwala nkoro yo gusukiwa yokorora mabera sabale beke wango yense buna ba minto buno yoiga akitalinga rasi muri gyo chikonyoro burai kwale gusukiwa na mabeli ali anyasaye okonyo yo lense ayangi nalio ranyale ko gusese kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwa eward ya Masige East yego toka ime constituency ya Bobasi ime county ya Kisii Literana Josephat Hamisi Biyamono Josephat Hamisi asorobotira senchera yoboekerano kuru Kenya gweka Paris France umurai wense William Samuel Ruto ni gar senseri ya France ekera kria gendrete asomonye gobeno yibono olengeto gokwana igoro jeni bokolekana kiro mwaka asense mi Ruto gokwana kuru France ni gate bire bunorogongo rwa Afrika ngati ni Chinsa mochiri chiro berito se chwere chirwete elikonyara kubwatana ni Chinsa chamaika sokonyara gwekeranya mangana lengeto boncheria na boiga sokonyara gokine uchumi Ruto gokwana kuri Paris aseri tukolia reoni gate babuna Afrika terian seme ya megane tiobo konyi buga kolenda seminto bindi byo konyara gosirana nigo jeruete aso konyara kobwatirana amo ne Chinsa chinde. We should explore the possibility of carbon price flow, right? We said let's make a proposal. $25 for the least developed, $50 per ton on carbon, and 75. Assuming that we even agree, and by the way, we are ready from the global south, we are ready from the continent of Africa to pay our na akira yogendete omokonyi umure wenseri gadiga shawa sentune neni garro kana bono komoigerera omwaziri oteneta mangana yobonchiria Moses Kuria anase chinkwana chae chabonga igasanyara ga kumurekera na komochegetseni yake mokyoborarya aiga sense ya Kenya korengana na gashagwa ni gate birebu nabari kyamangana ni go barro kana go kulimeremo yabo asogetanie kerengo egentate bire na omwaziri yotabwate mamo chandonse asoko moigerera gokona kuransense ya Juja nigagania bari kyamangana ko ne kibuna nkobwa toka barechiro boti chiabo asenjire wendrete wanchereria konde gwensi gotayo kurusia gose commenta. And I'm so happy the way the media has reacted to criticism. It's good you are feeling the way we feel. You have been hitting us left, right and center. Nobody has ever held you to account. Now Moses Kuria ameuliza nyinyi maswali tatu tu, you are all over, you are crying. You have seen nothing. We want to ask leaders in this country to join Moses Kuria to hold the press to account. They must be accountable for what they write and what they say. And if they write lies, they must be countered with facts. There is nobody who is immune to accountability.
na chinga kiechigasha wabono karenga asomo gabuko bekoro chigoto kwa baroke wa University ya Jekwa tensema ya Juja ejwe kutoka se county ya Kiambu kwa negoro jumuro ko weto we finance bella eyibana atebire bunira chikokonya na basaye bayese sense ya Kenya gashagwa nega teruna obwaga chibwe chinyombanga tiege ntokera konya basaye na gote abuna basaye abange Anas University awabekere chigoto ambacho kokonya kasomuro buli yogote kana buna ambacho konya bibarua eri konya rwekerani omuro bwagachi chinyomba gose affordable housing asairo koboke ngane yona kuboria abasaye bali babekoro chibutakone kibuna ngweli kibale anana sokunyara kuri yemereme yo ekoro chinyomba cherigori lyanse go affordable housing chiragendera chinsemo maiga yogotiwa kwe finance bill. I don't want to sit here and lie to you that we have jobs for you. These jobs we are going to create together with you. This is a University of Science and Technology. Our members of the National Assembly very aggressively for 2 nights passed the finance bill to create a housing fund to construct 200,000 houses every year. Among those 200,000 houses, from this university, there will be architects, there will be quantity surveyors, there will be building engineers, there will be clerk of works, there will be electricians, there will be plumbers, and you will have an opportunity to earn a living. And that is the truth. Na kibarua iko. In the housing program, this university and the graduates from here are a very big beneficiary because you are the people to design these houses. Wengine mutakuja tufanye biashara. Na ni gobono ense ya Kenya ire gwetanie miaka ebere nenusu iri konyara gwikirania kogani kwabo anasamangana rengete uchumi ayunkorengana no muwaziri omonene anene prime cabinet secretary Musalia Mudavadi oyote bina serikali ya Kenya kwanza tali bwango igera chigoti ni nyamangana rengete uchumi okonga kubugima ni gukora agendera senga kitalinke kubatekana buna nige ense ya Kenya ire maiga anasoko twara enibo ira konya konyara kogorokia mangana rengete uchumi okwana litu kulia lero korwase nsemo ya Nairobi jenga kiabwa tomo jiga ime ya Westlands ase county ya Nairobi ni gabo lya bantu kwa batoero na kururi bagali ya bene uche serikali ya Kenya kwanza gwikirania obokoreri bwaye. A government creation of jobs through enterprise remains our top priority as a means to enhance people's buying power to cope with the high cost of living dynamics. Our immediate agenda is to create a favorable business and enterprise environment and support the formal and informal sectors. We are facing difficult times, but do not be cheated that we can get out of those difficult times in 6 months. I did say that we must brace ourselves for some hard times. It could take us up to 2.5 years to see the downturn. Na ekira yogendrete omwaziri wechemi Ezekeri Machoguni gate biruna okubwata nangoro kwa bekiro kurwase wizari chisemi na bogana nsemi lyobo cheno erikonyara kwa ne kibunango kini bale ensemo chisemi aiga sense ya Kenya gukwana korwa asechi ensemo ya Juja ekireke naso muje gabo kubekiro bwechugu toka boroke obo University ya Jekwa tini gomacho gwate biruna serikali ya Kenya kwanza ne bigetemero bili ya bene kwa ne kibunango sira baramangana rengete chisemi. As a ministry, we recognize and laud this university for the engagement with the various partners to undertake research geared towards solving the challenges facing our society, including food insecurity and climate change. The ministry is committed to providing research funds, Your Excellency, as you have directed, that we increase this figure to support our universities to execute this very important mandate, because indeed that is the #1 mandate of any university. I could like to reiterate that now more than ever before, Your Excellency, Kenya needs research-intensive universities with the capacity to conduct
multi-sectorial and multi-stakeholder research. This will ensure that our universities provide timely evidence for decision-making to stimulate and sustain growth across the various sectors of the economy. Research is the right food for generation of new knowledge and innovations. I therefore challenge our universities to redouble their efforts in mobilizing additional funding for research, as well as fast-tracking commercialization of the various research. Rituko lya lero nigo lyarenge lyokoinyora abatakanwa gusabangina basiria bagaka babo elimo lya chengero se Chinsemo nase county ya Busia bangina batakano kuranse nigo barenge nikibakwego kerituko lya lero maga yoko murungania samo tukona gotebuna babiri bago chando na konengetwa ni gabangina bwase rituko lya lero bana barabatakano bagote buna obokonyi banyara kurose kyombe kimanyika buna ngafo ikiwono kya watokera chibesa nigo cyachiko bakonya samo tukale Busia sabangina obate buna mbachi kwa genderia asobo tumeki we chibese cho. Kama wamama wajane, tumeteseka kwa muda mrefu. Hakika tumeteseka kwa muda mrefu sana. Lakini umekuja kutukumbuka kama wamama wajane. Na tuko na uvugaji pia. Tunajua sasa katika hali vile tumevuga kuku, tutaenda kuongeza kuku zingine. Sasa itatusaidia, tutapiga hatua. I believe that hii pesa tunaenda kuingiza yote kwa table banking. Na tunaenda kupeana si kwa sina kukopesha. Na nimejua at the end of this year itakuwa na interest ambayo itatusupport sisi. Lazima tuwa boost so that wasikwe watu wa kutegemea watoto, wajitegemee na wazidi kuwa role models wa watoto. So ndio kwa sababu at least hii vikundi ya elderly, vikundi ya widows, vikundi ya people living with disability na kijumla tu youths pia wako very vulnerable, wasikwe idle. Mwenchumuligiri bono soroboti urubuna abatakanwa mwenchumuligiri abatakanwa uyu mungina ndake omusacho yabaka gusira oyubono nere omutakano omuboraka igaro omusacha oyubono omungina oyubona abereka gusira omungina nere nka igobonekera omusacha burenka oyo nigare omuborwa enka negegara korokwa omuboraka omungina oroko omutakanwa asekerenga buna nigo oyatigirwe mobase komukana mongno tigirwe momukana momurende oyo tali gokanwa oyo nomota kanwa mwachumuri kono ngantrenga ndo mutumo komoke ensemende studio captain number 001 demo Steven Chigosoli Tomanyango. Mwantebere ni maitera mange weso gikore nsemo ya studio ya Sarage Vincent Onyancha kuroboseni poche to bwaso korare otwa eto bakero pia umutakano no muboraka kodo mwachori mawe kumanyama ngarengete siasa arengete uchumi arengete amagendo le bintu bitu goto etara na kuruchinsemo au Kisii Nyamira nensengima tiabono kwalia libena sama na Amayia yechi goso libuna botambe Peter mo Steven captain 001 Tocha kama ngana Amayia yechi gosori korwa sensemo erieme kaina kuna National Super League NSL avuga se Shabana FC yagwa te gosori abende baragani wa mone timu ya Darajani Gogo FC korwa segeti kerigia Police Sacco Stadium na sensemo ya Police Sacco Stadium nigo timu ya Shabana FC yenye robo bwiwechi goli satu asego sachiko liberecha kwa gosori Peter Ogechi Maestro na egoria ya Shabana kwa gosori Nehemia Nchiri wanafanya kwa timu ya Shabana FC kwa Bosina kwa na mbele yamo point 5 nemo na isano na ibere asekupati gune timu ya Muranga Seal ewate point 5 nemo na inye
kio ne chibicha korwa sense meri ya Police Ako Stadium ase timu ya Shabana FC nyarire kwenda gusije timu ya Murang'a Seal na kobana mbe mu ikiraboniga yosole mirongo ebere na kianda uchese timu cha Shabana FC timu ya Murang'a Seal timu Jones chatigiri chigosoli Isato ligi ya National Super League konyara kobaga kora Chinsa bune chiga abagosoli na abaterere timu ya Shabana FC barasense meri ya Villarosa Kempis kiensemo ya Nairobi hasi umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati abwatege karo kiabene na abagosoli abube timu ya Shabana FC amona abagwatani baye bamganiye chigosoli kodanda kenchiraki timu ya Shabana FC rasiru mona mwana se sabari ebwate yogoso ase ligi ya FKF Premier League hase ntundere bosio tukora kadi nyekundu Mene county chinde nsemo ya Kisii chagerese meria Nyamarambe na Nduru Boys na ase gosori yenko yabamura nige secondary ya Omari secondary kurwa nsemo ya Bonchari banyara kwengera timu ya St Joseph's Nyabigena kurwa sensemeri ya South Mugirango egole ya Masevo sasa finali chamangana yenko yo kurwa nsemo eju ya South Mugirango kadi nyekundu Oluso tunaicheza kwao. Haris na pande wani mwana Omari kwa jina la Dennis Aching amekwisha pewa kadi nyekundu. Kijana huyo amepewa kadi nyekundu baada hapo awali alikuwa amepewa kadi ya njano na akafanya ambao tarehe 2 mwezi wa 7 watakuwa wanamwakilisha mwana Kisii County kwenye mashindano ya Nyanza Region katika shule ya wasichana ya Nyamira Girls. Mwalimu Daktari Nyamoko yupo ndani ya nyumba, bila kusahau Senior Principal Ndoni High School Mwalimu Jason Magura. Reginald Makore romoro kyo mwanene wa timu ya St Joseph's Nyabigene nkoyo uyoerere safari ya bene bune timu yenye ko bakego kina wikira boniga erachiko irukia bendera ye Kisii County astigosori cha Nyanza Region astigosori cha Chiskuru. Mimi naitwa Reginald Makori, nafunza Nyabigena Boys na pia ni coach wa Nyabigena Boys na huko nafunza English and Literature. Kile naweza sema tulikuwa tumejipanga vizuri, tumekuwa zoezi for the last 1 year na pale training tumeshinda tukiongelesha vijana kwa vile we are just grooming these talents, alafu ndio waweze kuleta matokeo yenye tulikuwa tunatarajia. So kusema kweli tumekuwa na timu ambayo pia ilikuwa mzuri na baada ya siku ni kurudishia Mwenyezi Mungu asante. Tukienda regionals tutaongelesha vijana kikosi chetu tuambie kidogo tulikuwa na ile wanasema defensive lapses. So tukienda pale tutajaribu kuchange kikosi chetu ili hapo kwa vile tuko na substitutes wazuri sana pia. So tutajaribu tulete wale wazuri next time kwa vile leo kidogo kuna vile tuliona defense yetu venye tulianza game kuna vile kulikuwa na shida kidogo hapo nyuma. So next time tutaangalia kwa kikosi chetu, tuangalie pale substitutes tuweze kuwa na lineup yetu yenye itatupatia matokeo regionals. Tunajipanga hivi, tunataka tukue na creative players wainue game yao kidogo hapo kwa vile game yetu iko based hapo kuwa na very good number 10. So hapo number 10 itabidi pia bado pale region aweze ku create more kwa striker wetu ndio tukue na top scorer. Asentune denige secondary ya Kirongoro nsemo ya Basubati nabanya kwa baba nyankonko benko ya se county ya Kisii yamage skuri ya Kirongoro liko nyara kwa bage kunyengere secondary ya Ayori asigo libera sevosa asevono Kirongoro nyara kwa bage kubeko mukiasi tigosori yetu asekerengo kerikia Nyanza region kira kwa kana sama tukaribosio. Inaitwa picha of extravaganza. Hiyo ndio lugha. Inaitwa picha of extravaganza. Baada ya haya sana game ya walimu itachezwa baada ya hii na baadaye finali ya wavulana. Yaani baada ya hii mechi walimu leo wanafunzi wao watakuwa mashabiki. Leo walimu wanashabikia wanafunzi, baada ya hapa wendo ni ile. Mwanafunzi anashabikia mwalimu. Mwalimu kimisi sijui mwanafunzi atakucheka tu vipi. Kazi kwao. Inaishwa
Refa anakubali. Luka kwa kichwa na kataa beki yule msharabu. Inakwenda kwenda nje itakuwa ni goal kick. Chukua ngao vile ya ng'ombe mpenzi msikilizaji iliyoomba. Ikakaushwa ikashona ikajaza pumzi ya soro kaita mpira msichana yule mwite Idalina Dongo. Renta kembe kwenye radi na pigo na kwenda vipi na kwenda nje itakuwa ni kurusha kwa faida maana Kerongorori. Chukua ngao vile ni msichana yule mwite Francisca Kerubo. Hiyo jana kwenye quarter finali mwana Kerongorori aliweza kumpiga mwana Machongo magoli 8-1. Mshana kwa ajili ya Christian Kerubo kafunga magoli 6. Akazawadia beli na marefari. Mancho ya ingati yali yako kana korwa se Chinsa mo au cheviti ne chigosori asrit kori ange asomoro veri we chigosori oja kara Chinsa ikomene nusu ntwe manyia mangi korwa nsemo ya Nyamira korwa nsemo ya Kisii korwa sense ya Kenya na chigosori koru Chinsa mo au mono amangana rengete transfer window ngorure timu kina kwenda se timu ki asomoro veri we chigosori koru tunanchende mo Steven captain 00 wanasinga kechiga komwarigani Vincent Onyancha esteri bakaria benali tukubuneria chuma iga konyara kobaga kwigurege sieri ge nsemo ya studio B konyara kosoa SMS ko sona ndake usange birenga likorwe nsemo elia studio obata studio A ali mobata mangana makongo amakongo sana obata siasa obata mangana chibese je sports ya mbya tole amangana sports chigosere wako bekirego uri okolire ki amangana abere bya una Shabana ya chire mutu amangana abere buronge igobona ndemo Steven turachi gukora turachi yako musumari oroveru wakeroka kwaigwa umwe musio ya mokoro aliase county ya Kisii hata na ba musie banya mira no bamenyete posonga mugasoba kwana obe Kisii bo marako bomena nasi mubagani manyete inengane kongo mana rengete mubago keroka kurende sebrenge liviane kadake enengana ndake mono mugavana ukisi yore Paul Simbarati hata rero nanya kobaga kwana otebandake araguna basani yobale na Amos Nyaribo wense mu ya Nyamira hata baise wikaransa ngora aba machiba gotoba kurende manareng again retegati ya aba MCA kuru Chinsa mochose nyere ngane nera sekoti nera sekegambe nera sekoti na nimete talibuya ko kwandira ngane re sekoti asama ngana ise kwangate pero se CMC chaito mbanya reko aba kukanyeka aba ya Nyamira aba Kisii mbanya rakomenta baruribaga ochia sekegambiro kona cha nagoetia mbamenta mavirira amange asengane ya keroka kana mavirira amanga roka ni korucha ba MCA kuru Nyamira igoro bakuruta mangana bakomuchia akati ya bari kurase county ya Kisii na bakisi korore barutire igobono nengane bwenete koirwa sobo ngora iboneke gambiro nensemerie ko rigeria mangane chimbebe ero roboti rwabo keroka nkaikisi igete keroka nkanyamira igete na kana ke amande base bateba se kisemi cyabo na ndo ndo bato kwana mono kaikero keikirete ensemo ya Kisii ensemo ya besero kenera somo baga ndege kana nkikeri Kisii era akore na ikeri Nyamira era akore mono gwetera saba riko kuna keroka ya kinire sente kere ya kinire Kisii ya konyekire Nyamira ya konyekire maite gentanda ke inkyogerta yakogera ensemo ya karoke kun revenue ebango tali kende ke kulize ebango yoge kuligwa kayibange kugwera egwere go Kisii sio roje rumo chumule nara yona century abana mbia muna soko chora gotengera Ndizi TV ase margoba yabono kugana kwa watu akomanyiria mange tonyanchere to yako musumari gabo ase Chinsa chikolina semelie mtandao nsemo ya Facebook nyara gwetera Ndizi TV News Digital na gerata kote baiga iresi mi yawe nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nere page ya itone kibuna kwa like kwa jara kwa go follow kwa manyia mange nsemo ya YouTube channel mwene buna Ndizi TV News abuna konyora mangano sipya gendreta Ndizi TV meroberi yaito kone kire ntombu yakere timanya nsemo ya website buna www.ndizitv.net ribono nyora yo munenda mange no tokobegete gabwa century yabano kula kerengere kendi gyonsi namba ya SMS buna butambe azikirini yonyara gosanga amona intwa somonwa wemanyererio asomono wemanyererio no mo sayo mankaine buna Joshua Auta Uncle Joshua uribona ne kibego chiwe cheneli gichago ikere kuranse mende studio omusubati mankaine buna Petronila Mokeira kimaragoba akoretera mangana rengeta mangana mai kuranse ya kabere studio mugaso ngotengari hashtag ekebembeli tali mangana chigosorirende chigosori njande mo Steven captain 001 unatoa yakiro musumari gotwara butoko byandoke news master Vincent Onyancha.